дар ин нашр мо қаҳрамони барномаро аз шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо намудем. ин ҷо суоле ба миён меояд ки чӣ тавр вақте ки вориди шабакаҳои иҷтимоӣ шудам, навори як навраси футболбоз маро ба худ ҷалб кард, зеро ки бо ҳунарнамоии ҷолибаш кас ба ҳайрат мемонад. дарҳол пайи ҷустуҷӯ шудем ва атрофаш маълумот пайдо намудем. ӯ муҳаммад ном доштааст ва дар ноҳияи восеъ зиндагонӣ мекардааст. мо низ тасмим гирифтем ва ба ин ноҳия сафар намудем, то ки аз ҳунари ин наврас барнома таҳия намоем. бояд қайд намоем ки кӯдакони муосир бо ҳушёриву зиракии худ аз наслҳои пешин ба куллӣ фарқ мекунанд. муҳаммад ҳам аз зумраи чунин кӯдакони заковатманд аст, ки дар ин сину сол аллакай роҳи ояндаашро интихоб кардаасту мехоҳад дар оянда футболбози касбӣ шавад. аз ин рӯ барои амалӣ шудани орзуи доштааш ба тамрин машғул асту дар талош мебошад. من هر شب قطعیتم فوتبال میرفتم و من تماشا میکردم. من اتم رو میگفتم که مرا با فوتبال بر و من فوتبال مشق کنم و فوتبالیست شوم. من 34 سال شدم که با فوتبال میروم و مربی من اتم میباشد و من با 4 دسته رفتگی هم یا تاش دینامو، خوجانبیا، یوونتوس و دسته واسه شوق فوتبال بازیش از کجا پیدا شد که من خودم دروازه‌بان دسته گلبو بودم. همیشه با خودم میبردم محمد جان را، با خودم تمرین های که خودم میرفتم برای دسته خطی میبردم. ای همونجا شوق فوتبال بازی در دلش پیدا شد و یک استعداد دوام دیدم که در 4 سالگی یا که ایوه خورتر بود با تو یک کارو میکرد که مثلا مرا به واج میورد که من همون کارهای همون را دیدم. من تصمیم گرفتم که بیشتر من فوتبال بازی کنم. дар тақдири ҳар як кӯдак оила нақши бузург мебозад. маҳз муҳити оила барои муваффақ шудани онҳо замина фароҳам меорад. падари муҳаммад ҳам аз овони кӯдакии писараш талош меварзад ки фарзандашро футбол боз кунад. аз ин рӯ ӯро барои тамрин кардан ба машқи футбол гузоштааст. ҳамин тавр 4 сол мешавад ки муҳаммад машқу тамрин намуда рӯз аз рӯз ҳунару маҳораташ рушд меёбад. توی 4 سال میشه که ما بابای کار هستیم. اندای 4 سال دوشنبه رفتن در دسته دیناموی دوشنبه تمرین کردم. توی 1 سال باز در کمانده خوجانبیا میگن، دسته خوجانبیا توی 1 سال دیگر در اونجا تمرین کردم. تقریبا 6 ماه در دسته یوونتوس اکادمی دوشنبه تمرین کردم. در دوام 3 سالی که در دوشنبه تمرین کردن 3 بار ازبکستان رفتن. در ازبکستان جای نمایان را جای یکم هم گرفتن، جای دوم هم گرفتن، جای سوم هم گرفتن. در چند
بازی‌ها همچون بازیگر بهترین اعتراف کرده شد و من امید دارم که در آینده محمد جان یک فوتبالیست خوب به پایان میرسد و نام تاجیکستان رو، پرچم تاجیکستان رو در عرصه بین‌المللی بلند می‌برد. муҳаммад рӯзашро бо машқҳои пагоҳи рӯзӣ оғоз мекунад ва сипас баъди наҳорӣ омода мешаваду ба мактаб меравад. дар баробари иштироки фаъолона доштан дар дарсҳо, ӯ боз пайи омӯзиши забонҳои хориҷӣ, аз он ҷумла забони англисӣ мешавад. агар дар ин сину сол хонандагон дар донистани ду-се забон муваффақ бошанд, чӣ ояндаи бошукӯҳе онҳоро дар интизор хоҳад буд? хуш ба аҳли мактабе ки чунин шогирдони комёб дорад ва хуш ба ҷомеае ки ин гуна фарзандони зираку ҳушёрро дар оғӯш мепарварад. беҳуда одамони фозилу донишманд аз ояндаи дурахшони кишвар бо эътимодона сухан намегӯяд. яъне чун талош дар хондану омӯхтан мушоҳида мешавад, эътимод ҳам ба фардои бошукӯҳ комилтар мегардад. гарчанде ки муҳаммад шавқу рағбати хеле ҳам зиёд дар соҳаи варзиш махсусан дар футбол дорад, ба ҳама ин нигоҳ накарда боз ба омӯзиши забони англисӣ сайлу талош дорад ва ногуфта намонад ки ӯ айни ҳол дар синфи сеюм мехонад ва яке аз хурдтарин забономӯзони маркази забономӯзии мо ба ҳисоб меравад. умедворем ки муҳаммад дар як фурсати хеле ҳам кӯтоҳ забони англисиро аз худ намуда ва ба ҷаҳониён исбот хоҳад кард ки чунин як наврасе ҳаст дар тоҷикистон ва инчунин дар ноҳияи восие ки метавонад ки муаррифгари футболи тоҷик бошад. дар инҷо бо ҳакимов муҳаммад таҳсил менамоям. ман хурсанд аз он ҳастам ки ҳакимов муҳаммад бо мо дар як ҷо таҳсил менамояд ва ҳамчун бо идома додани таҳсилаш ба варзиш хеле шавқи ва ҳаваси зиёд дорад. ман барои муҳаммад мехоҳам ки дар оянда як футболисти бисёр калон шавад ва ҳамчун номи давлатамонро баланд бардорад. We have already had did, yes? Alakar mo zamoni guzashta kardem, vaqti ki did ki omad, yo ki didem ki omad, diga farz did qabul namekna shakli infinitivi, yani shakli zamon hozirash vaqti ishtirok karde. He doesn't go to school. Kadam zamon ari? Zamoni hozira chi mesha? He doesn't go to school. Vay ba maktab namevad. Khob zamoni guzashtash kinen, ba joy doesn't faqat mo didem tumemone tamom chel mesha mo. хушҳол ҳастам ки дар баробари футбол боз буданаш ва инчунин бозигари хурд буданаш ба таҳсили илм машғул аст. вай гарчанде футболбози хуб ҳам бошад, дар забони англисӣ ҳам доно мебошад ва инчунин ҳамроҳи мо таҳсил карда истодааст. аз рӯи ин навҷавонияш гуфта мешавад ки вай дар оянда бозигари хуб ва ҳамчунин як шахси басаводи бо маърифати хуб мебарояд ва мо аз ин хушҳол ҳастем ки ӯ ҳамроҳи мо таҳсил мекунад. чунин кӯдакон на танҳо ифтихори хонавода ва мактаб, балки мояи ифтихори давлату миллатанд. бунёди ҷомеаи солим маҳз ба солимии насли наврас вобастагӣ дорад. талошҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон низ дар самти фароҳам овардани шароити мусоиди замонавӣ баҳри беҳтар кардани самтҳои варзиш аст. яқин аст ки ҷуз варзиш чизи дигаре наметавонад дар солимии ҷомеа нақш гузорад. муҳаммад низ аз умраи чунин кӯдакони муосир аст ки ҳиссу дарки қавӣ дорад ва мехоҳад ҳар рӯз чизи нав, маълумоти ҷадидро аз худ намояд. нафаре ки
агар дар соҳаи варзиш шавқу рағбати зиёд дошта бошад, албатта варзишгари будани ӯ ба соҳаи илмомӯзии ӯ таъсири мусбӣ хоҳад расонд. махсусан агар мо зикр намудем, футбол бе дониш ин худ қариб нол аст. мо бисёре аз футболбозони дунёро медонем ки дар баробари футболбоз будан инчунин ҳам забондони хуб ҳастанд, ҳам донишу малакашон дар сатҳи олӣ аст. футбол ё ин ки варзиш дар баробар бо дониш метавонад натиҷаи хубтаро ба наврасони мо ҳамчунин ба муҳаммад насиб гардонад. умедворам ки рӯзҳои хоҳам буд ки мо аз пушти оинаи нилгун нишаста футболиро ҳамчун мухлис ва ҳамчун омӯзгор тамошо карда ва фахр мекунем ки шогирди мо айни ҳол дар сатҳи байналмилалӣ ҳунарнамоӣ карда истодааст ва тоҷикистони моро муаррифӣ карда истодааст ва шояд рӯзҳое шаванд ки муҳаммад ва дигар футболбозони мо сабаб шаванд ки парчами тоҷикистон дар дунё фарафшон хоҳад гашт. ҳамин тавр баъди аз мактаб ба хона омадан муҳаммад омодагӣ мегираду ба тамрин меравад. машқҳои онҳо дар дастаи хурдсолони ҳулбуки ноҳия мегузарад ва ӯ рӯзҳои тамринро бесаброна интизорӣ мекашад. тамринҳо бисёр шавқовар мегузарад, чунки ин наврасон бо шавқи зиёд саргарми бозии футбол мешаванду ҳар яке худро ба футболбози писандидаашон монанд мекунанд. ҷолибияти кор дар он аст ки қаҳрамони барномаи мо ки худ муҳаммад ном дорад, футболбози мисрии дастаи ливерпул Салоҳро мухлисӣ мекунад ва мехоҳад мисли ӯ яке аз ҳамлагарони беҳтарини ҷаҳон шавад. ман мехоҳам дар футбол ҳамлагар шавам мисли Муҳаммад Салоҳ. ман мехоҳам дар ҳулбук бозӣ кунам ва Ливерпул. ман мехоҳам дар оянда ҳамлагари беҳтарин шавам, номи Тоҷикистонро баланд бардорам. мо ки дастаи англисӣ премер-лигаи Англияро ки тамошо мекунем, дар он ҷо дар дастаи Ливерпул Муҳаммад Салоҳ футболбоз гуфтанӣ ҳаст. и ҳам худаш аямо кӯдакиш гуфтум ки мо мерафтем пои чап қати фақат бозӣ мекард. ахир ман худам ростам, пои рост қати ман кор мекунам. Муҳаммадҷон чап қати, ҳам номи худаш Муҳаммадҷон буд, Муҳаммад буд, ҳам дар дастаи Ливерпул ки Муҳаммад Салоҳ бозӣ мекард. кӯдак ҳамон Муҳаммад Салоҳро назид ба ҳайси футболбоз. худаш хост ки ман мисли Муҳаммад Салоҳ ҳамлагар мешавам. тамринҳо дар ин ҷо аз рӯи нақша мегузарад ва аз хурдсолӣ ин бачаҳоро бо тактикаҳои лозима дар футболи касбӣ тамрин медиҳанд ва онҳо ҳама нозукиҳои ин риштаи варзиш омӯзонида мешавад ва мураббиёну волидайн аз онҳо умеди калон доранд ки дар оянда яке аз чеҳраҳои футболи сайёра мегарданд. мо дар як ҳафта 3 рӯз тамрин дорем. шогирдои аз 7 сола боло мо дар як ҳафта 3 рӯз тамрин мегузаронем. аз байни ин ҷавонон мо дар оянда нақшаҳо дорем ки шогирдони хуб бароварда дар Тоҷикистон номбардор шаванд ва аз байни ҳамин шогирдо Муҳаммадҷон аст шогирди пешқадами мо ки дар оянда нақшаҳои хеле зиёд дорад, ҳаваси хеле зиёд дорад. мо дар оянда нақшаҳо дорем ки бо ҳамроҳи Муҳаммадҷон корҳоро, тамринҳоро зиёд намуда дар оянда нақшаҳо ҳаст ки Муҳаммадҷон ҳамчун футболбози ҷаҳон худро муаррифӣ кунад.
ما طول 2 سال میشد که در ناحیه واسه در اینجا مشق میکنیم. مربی ما خیلی به ما درسای خوب نشان میدهد. در میان ما بازیگری هست که حکیم محمد، او بازیگری خیلی خوب است. ما از او باور داریم که در آینده با خیلی دسته ها بازی میکند و نام تاجیکستان را بلند بردارد. ما در چند مسابقه های جمهوری ولایتی همراه محمد اشتراک کردیم. در مسابقه ولایتی جای اول را اشغال کردیم. محمد جان در این مسابقه خیلی هنرنمایی خوب کرد و او بازیگر بهتری به حساب رفت. در برابر تمرین کردن این بچه‌ها در چندین مسابقه‌های سطحی منطقوی و جمهوریوی اشتراک نموده هنرنمایی شایسته نشان می‌دهند. در آینده آنها می‌خواهند تمرین‌ها را خوب کرده بیرون از کشور هم در مسابقه‌های قهرمانی اشتراک کنند. مربی هم برای رشد هنر آنها همه کارهای از دستش آمده را انجام می‌دهد و می‌خواهد شاگردانش در راه انتخاب کرده‌شان به خواسته دلشان برسند. من در این ورزشگاه در نورسان هولبوک طول 2 سال مشق میکنم. نام مربی من یوسف شورت میباشد. من میخواهم که در آینده در هولبوک نایه واسه مشق کنم و بازی های خوب داشته باشم. مشق های ما خیلی ساز میباشد. ما هر روز مشق های خیلی خوب میکنیم. تمرین های خیلی خوب و عالی میکنیم. ما در چند مسابقه اشغال کردیم. محمد جان در جای خودش بسیار بازی های خوب میکرد. بعد آن در چند بازی بسیار گل ها میزد. آرزو داریم که محمد جان در آینده بازیگر خیلی خوب شود. امید است که چنین کودکان و نورسان در پیشرفت و آبادی وطن خویش سهم گذاشته می توانند، چون هر کسی که از بچگی به ورزش مشغول می شود و به خواندن توجه می کند آینده خوبی را صاحب خواهد شد. باور داریم که کوشش و تلاش و مسئولیت و همدیگر فهمی در جامعه به نسل آینده ملت خوشبختی می آورد. با امید موفق شدن این نورسان می رسیم به فرجام برنامه. خیر.